Risk factor of diabetes haibadi diabetes karamna nari haibasigi matangda ngasigi video sida aikoi nainaminasi maramdi aikoina diabetes karamna nari haibasi khanghogdaba taragadi aikoina tungi punsida achauba khudongthiba kaya mayongnarakpa yai aduna ngasigi video asi loiba phawba yengbiyu aikoi risk factor karinu haibadu khangminasi. I samak Rameswar Thoksom, diabetes educator. Ngasigi topic risk factor of diabetes. Haibadi diabetes karamna nari haibasigi matangda aikoi ngasigi video sida khara nainaminasi aduna hairiba topic asi nainadringagi mangoinana aigi mamangi video singda mayamna comment pibirakpa ai thamoi sengna ai thagarpa phongdokjari adongi comment ai amata sithadana pajai aduna commenting aduda adomna hangbirakliba adongi question adugi answer ai sungsoi soidana pijagani aduna aigi matungi video da adongi wahang aigi paukhum haina ai video ma semjarakke madudaiduda adom gi answer sungsoi soidana phangani adubu aigi hojik chathariba series asidi diabetes ki matang chida aina video ama ani amaga semgadaba wali madu sem ba loiraba matungda ai adongi paukhum pijage aduna question hangba lepiganu loinana diabetes ka mari leinabada question mayama hangbirau sungsoi soidana ai video semduna adongi apamba adu thunganaba honajarakke asigi video asina risk factor of diabetes haibadi diabetes karamna nari haibasigi matangda nainaraga aigi mathangi video adi complication of diabetes haibadi diabetes matam sangna nara aba matungda kari kari oirakpa yai haibadugi matangdasu ai video ama semjarakhige hauji aikoi diabetes karamna nari haibasgi matangda khangminanaba honaminasi ahanbada obesity haibadi aikoina fat henba maruoina aikoina fat se aikoigi pukki saruk swaijida yamna henba masisu diabetes oiraknabagi maram ama oi body weight asi helandana thamba haibasi yamna tangai phade maramdi adomna body weight chi helanduna obesity ohenba taragadi sungsoi soidana adongi tungi punsida diabetes narakpagi chance yang wangna lei aduna diabetes naraktana ba aikoina aigi weight chi maintain tauge haiba taragadi adongi BMI check tauba ama darakar tai BMI gi formula di BMI is going to adongi body weight divided by adongi height in meter per square sina oigadorini aduda lakpa phone do yamdrabada BMI si aikoi 18.5 tagi 24.9 phawgi manungda leiba targadi adongi BMI se dangi body weight se aikoina phajana maintain tawre haigadoni ideal weight oiren aduduna aikoina adongi body weight se helandana ba hona ba haibase diabetes naraktanabagi khwaidagi maruoiba ahanba upai amani anisubada diabetes naraknabagi maramsi aikoina physical inactivity masiju amani haibadi aikoina physical activities mayama hantharakpaje siju diabetes naraknabagi maram ama oye aduna aikoina yamdrabada nongmada 45 minutes ti walking chatkadabne adubu chenba amadi chongba yam kanne hena tawdragasu aikoina kanna chatpa aikoina ngamjabi changda kanna chatpa taragadi minute 95 dang aikoina nongmagi activities khara makhai tawkhre ana loba yai tawdabu aina matam punamakta phamduna leiba thabak tawba taragadi aikoina every hour hawgalaga minute 5-10 dang aikoina hawgalaga aikoina walking chatpinaba tawba mana adaida adagi suggestion amana amuk aina mayamda hainingi se aikoina phamma matamda aikoina khongchi aikoina sum nomduna sanadana leibasu aikoina phammaga thabak tawoi taragadi yamna hena kanaba pi aikoina diabetes oiraktanabagi yamna achauba aikoina kanaba amasu oi aikoina khongji aikoina nomaga sum sanarga leiba hoi mayamnabudi aikoina yengba phajadaba bad habit ne haina launei adubu masi aikoina hakchang mari leinabadi hakchang phana thamge haiba taragadi aikoina phamduna thabak suba mi oiba taragadi hairiba khong nomduna sanaraga leibase masi khwaidagi kanaba adugumba practice amani
loinana ahum subada aikoina khangadabsi poor diet habidi aikoina chaba thakpasida ngasigi matamsida aikoina aduki matik soire hariba soiriba mayamse aikoina chumthoktaba taragadi aikoina soidana diabetes narakane maruoina ai concept di ngasibu aina diabetes anaba mayama yenga lakpasida aina sum thengnarakpada makogi history logo matamda khwaidagi maruoina diabetes narakpagi maramse aikoina chabasidagi oy aikoina chabaji karamba chagadage karamba chinjak chagadage karamain chagadage haibase aikoina munna neinadba taragadi sungsoi soidana aikoi diabetes narakane maruoina aina chaurana kamaloina harakanda yari makai process pu chabi danaba honabiyu aduga aikoina hoji white sugar seasonaribaje lichini angobje masidi sungcha chabirano loinana yariba makai thau amadi thum chamna chabinaba hono loinana aigi matungi video da sungsoi soidana aina adongi complete aikoina chabagi matangda aina diabetes karamna naraktanaba aina chagadage haibasigi matangda video ma soina semjarakke adu ngasigi oina di advance oina adomna aina hairiba kharaje process pu chasandaba amadi aikoina yariba makai sugar oiba poching je chasandaba fast food jamna chasandaba sugumba che khara makai tawbiu adu be targadi adom diabetes narakpadagi yamna phajana aikoina ngakthokpa ngamgani mari subada aikoina inaminasi madudi stress habdi wakal henjanna khanba aikoina anxiety yamna leiba sugumba sisu aikoina diabetes narakpaga yamna mari leinai aduna hariba stress yamna leiba targadi aikoina cortisol naina hormone ama matam punamakta thadokuna leiba hariba hormone si akoi akchang di darkar di oi adubu masi hena thadorokpa targadi akoi hormonal imbalance hoigiduna akoi metabolism da akaiba laktuna akoi tungi punsida adom diabetes narakpagi chance yamna wangna lei aduna yariba makai stress thambigano aikoina matamsida hojiki matamsida aikoina stress yam leinare adubu masi aikoina punsi kamain hingadage habado nainaba targadi stress free ohenbasu yai adomna sungsoi soidana stress free oinanaba aigi site gi ngasigi oina tips khara pijarabada tumamdaida meditation amutang tawbiyu hogolakpada meditation amuk tawbiyu adu oiba targadi sungsoi soidana adonge stress to free oigani loina na stress lehelogi haiba targadi matam punamakta positive thinking tawbiyo habdi afaba wakhan kadang khanbiyo akoina fattaba wakhan khanbana kaidonungda hakchangda afaba oide loina na aigi tungi punsida jo afaba oideba hiram khudimakta afaba oide aduna aikoina positive thinking da leiba taragadi hiram khudimta afaba soire aigi stress so handangani aduna matam punamakta positive thinking da leibi hoje koi manga subagi point sida nainaminasi koina sleep pattern akoi sleep pattern je kairak paidi tumbagi aikoigi magi pattern je kairak pa taragadi aikoina masisu diabetes laknabagi maram ama oiba aduna yamdrabada aina mayamda pijaningba suggestion je matang sida aikoina tumba haiba sida paidagi maru ori se koina pung 12 gi mamang da pung ani tumau ba haiba de around 10 pm da koi tumna na hona ba amadi koi pung manga phajana continuously tumba madraga ta haiba di koina midangi pung 10 dagi na ayuki pung ahum ba uje si tumba da khwaidagi kanaba matamne tawudabu koina adult oiba taragadi maruoina aikoina tumba si yamrabada pung 3 tagi mapan buk tumba yai adu tumba taragadi yamna mu hena phare aduga phangdaba taragasu matam adungi thabakna maram oiraga compulsory numidangi pung 10 dagi tumna bohona biyu aduga ayuki pung ahum phawbudi nangi phana chinba thabak leiragasu ai masi tumdaba yade na nangi time management ama sembira kanda madu follow tawna bohona biyu habidi tumbaji walakpa taragadi sungsoi soidana adom diabetes naraknabagi achauba maram ama oye mathangda aikoi taruk chuba point da nainaminaba yabasi maruoina aikoina alcohol yamna sizinaba degi smoking yamna tauba tobacco ko dego hidak mana yamna saba masisu diabetes naraknabagi achauba maram amane aikoina mamangai degi adum haina duna lakle aikoina nisa saba fatte di hainaraga hoji aikoina nisa sabagi changse nong nongmagi henkal i masi aikoina hakchang ga su yamna mari leinai aduna yariba makai hariba nisa singche chasandabna phai maruoina hojikta aina sum mayam thengnabada aigi experience ta hairagadi hojik jarda chaba maruoina jarda chaba se khwaidagi fattaba pot amaneba mamangai dai koina ipai pujingna hairambada ai koina wari oina tabada opium war gaido opium war eduga chap anana koina ngasi jarda chasanba taragadi adom opium war gi part amaneba chengna har kanda jarda ai se
कमन ओइना अखोइन मपालोम थोगा ये अखोइन सुम चटप मतमदा जर्दा चाबजे पाक थेंगनदेब अदुबु मणिपुरदा क्वा मनासु फंगदे मरुसु फंगदे अदुगा मणिपुरदा जर्दा असामना चारिबसे मसी अफबसु नते लोइनना अइन हानिंगिबदी अदोमना डायबिटीज नानिंगदबा तारगदी मसी जर्दा चाबा अमदी मैखु सिजनबा अमदी तलब सिजनबा अमदी अखोइन अल्कोहोल चांग वांगना सिजनबसे तविगनु मरमदी अदोंगी तुंगी पुंसिदा डायबिटीज नारक्तनबगी ख्वाइदगी कानबा पोषक अमा ओइगनी हाइना थमजगे तरेत सुबदा अखोइना नैनगदबसी करिनो कांदा फैमिली हिस्ट्री हाइब तारे फैमिली हिस्ट्री अबदी कैसु नते अखोइना मसिदैदा हेरिडिटीगी पोट अमा हेक पुसले मदु यारिगै आइदी मयामदा हायनिंगदे कैनो कांदा अखोइना डायबिटीज हाइबसे होय हेरिडिटी हाइजे आइगी इपा इमाना चलंबा लिचत साजत चक्चा इथक्तो अइना मखा ताना पुधरगा चलगा मदुदा हेरिडिटी एना ममिंग थोनबो होइदी याय नतबा तारगदी हेरिडिटी एना जिनगी ओइबा पोल अमा लाकांदा अखोइना डायबिटीज नारकपगी ओइना खलगदी यामना लानगनेबको अखोइना माइंड जे क्लियर ओइना चटमिनाजेबा हाइबदी हेरिडिटी जिदा अइना मयामदा हाइनिंगिजे कैसु नते हेरिडिटी हाइबा कैसु लैते डायबिटीज का मरी लैनदे तसेंबगदी हेरिडिटी हाइबा तारगदी इपाई इमाना आइगी माना चारंबा थंबा चक्चाई थक्तो आइजु मदुगा चप मानना चाबा तारगदी इपा इमादो डायबिटीज नागिबो होय तारगदी माना नागिबो दुमाइना आइजु चक्चाई थक्तो मानराबनिना आइजु डायबिटीज नारकने हाइबगी वादु खतनेबा अदुना अदोमना अदोंगे इपा इमाना डायबिटीज नागरे हारगासु अदोम डायबिटीज नारकने हाइबगी कैसु किबिरुनो अदोमना आइदी इपा इमाना चाखिबा चक्चाई थक्तुदगी खितंग मॉडिफाइड तौरगा अदोमना चक्चाई थक्ची ओंथोखिबा तारगदी डायबिटीज नाबदगी लाइना कन्बंगमगनेबा अदुना हेरिडिटी हाइबसी आइगी साइटगी हायु हायरगदी सुंगलै लेते हाइनिंगी मरमदी अइना ngasiबुक थेंगरकपा डायबिटीज मयामसी मागी मपा ममा डायबिटीज नाग्र मतुंगदा मागसु नाबा यावी अदुबु मागसी अकोइना मागी चक्चाई तक पुंसी महिं खतंग छेमतोकपदसु अदुम माग डायबिटीज तगी लाइना रिवर्स तौबो ngamenba अदोइबा तारगदी करमाइना हेरिडिटी नि हाइगदोरिनो यस फैमिली हिस्ट्री लेबा हाइबसे कैसु नते ngसागी चक्चाई तक पुंसी महिं दु मानरकपदुगा मरी लेना हनजेबा अदोइरगदी अदोंगी इमा बाबा अमदी अदोंगी फैमिली मेंबर जिंग ममांगदा डायबिटीज लेगिबे यावबा तारगदी अदोम सुंसोय सोयदना केदोगे कांद अदोंगी चक्चाई तक अमदी पुंसी महिं छेमतोकपिनबो होनबो मखोय मानदबा मोंगदा अदोइबा तारगदी अदोम डायबिटीज तगी कनबा ngमगनेब मथंगदा निपान सुबदा अखोइना खन्नबा याबसी एज रिलेटेड हाइबदी चाही मतांग लोइनना डायबिटीज नारकपसिसु हुजि कमल लोइना अखोइना थेंगनरी हाइबदी अखोइना मरुओइना चाही 95 यौरकपा तारगदी मीसे डायबिटीज डिटेक्ट तौगी चांग याम हेलेबा अदुबो अदुम चिंगनबिगनो अखोइना चाही 95 सुरेना डायबिटीज हेक्ता नागने हाइबसु लेतेबा मरमदी करिगिनो कांदा मसीदे अइना ngसाइ जेकिदो अइगी ममांगी पुंसी महिंग अमदी चक्चाई थक यामना मरी लेनबा पोटनेबा अदुना अखोइना अदोंगी चक्चाई तक अमदी पुंसी महिंग चुमना लांबा तारगदी अदुम चाही 95 सुगेरा 50 सुगेरा 60 सुगेरा डायबिटीज सुंगना नार ओय तबुदबु ख्वाइदगी मेन फोकस तौगदब जाइना ममांगदा हाइखिबा दमाइना ख्वाइदगी मरोइदि अइगी चक्चाई थक्सिने अखोइना डायबिटीज नारकपगा यामना मरी लेनरिजे मरुओइना अइना हाइनिंगिसे चाही 95 सुरेना डायबिटीज हेक्ता नागदबनी हाइबदी लेतेबा मरुओइना अदोंगी चक्चाई थक अमदी पुंसी महिंग फजना छेमतोकपगी तंगाई फदबा मम लेबा अदोमना अदोंगी पुंसी महिंग अमदी चक्चाई थक छेमतोकप तारबदी अदोमदा डायबिटीज नारक्तनबगी अचौबा कानबा अमा ओइगनी मापन सुबा पॉइंट अइना मयामदा थमजनिंगिबा पॉइंट सी डायबिटीज नारकपगी मरमसी अखोइना मतम सांगना हाइपरटेंशन हाइबदी हाई ब्लड प्रेशर हाइबदी अखोइना बीपी वांगबा हाइना खंगनबा लैना असिगी हिदाक चादुना मतम सांगना लाकपा तारगदी अखोइना मदुसु डायबिटीज लाकनबगी मरम अमा चावना लेयेबा अदुना यारिबा मखै अखोइना बीपी की हिदाक से हाइबदी बीपी वांगबगी हिदाक से मतम सांगना चादनबा होनगदबनेबा हाइरिबा बीपी वांगबसिसु अखोइना रिवर्स तौबा यायबा इराय लाइना तबुदबु अदोंगी मरुओइना चक्चाई थक पुंसी महिंग छेमतोक्तनदी हाइरिबा सिंचे रिवर्स तौबदा ओइथोकपा लेरोय मरमदी अखोइना हाइरिबा लैना सिंग असे अखोइना बीपी हाइरिबा सिसु पुंसी महिंग अमदी चक्चाई थका यामना मरी लेनबा अदुगुम्बा लैना मखल अमनेबा अदुना अदोमना बीपी हाइबसी लेहेलोगी हाइबा तारगदी अदोंगी चक्चाई थक कंपल्सरी सेमतोकनबा होनमिनबा तारे अइ मतुंगदा सुंसोय सोयदना बीपी की मतंगदसु वीडियो सेमखिनी अखोइ ngaimiनasi
तरा सुबह पॉइंट अखोना नैनब याबसी मरुओइना डायबिटीज ओइरपगी मरम से अखोना मेडिकेशन सिसु अमनेब मेडिकेशन सिदा मरुओइना अखोना स्टेरॉइड कापा अमदी अखोना कोलेस्ट्रॉल की हिदाक चारकपा सुंब मयाम सिसु अखोना डायबिटीज लापगा यामना मरी लेनेब अदोना कोलेस्ट्रॉल की हिदाक चादना मतम साना लापा तारगदी अदुमगी तुंगी पुंसीदा अखोना डायबिटीज ओइरपगी चांस यामना वांगना लेयेब अदुदुना कोलेस्ट्रॉल की हिदाक काइदोंग द चाबीदनब होनबियोबा अइना हाइनिंगिसे अदोमना कोलेस्ट्रॉल अजि करीनो हाबसे खंगदोकपिबा म दरकार ताइ ngasi वीडियो सिदा अइना मते खितंग पंजरबदा कोलेस्ट्रॉल की मतंगदा कोलेस्ट्रॉल हाबसे कराइदेगी फंगी कराइदेगी लाइदो हाना खंगबियोबा कोलेस्ट्रॉल से काइदेगी लाई कोलेस्ट्रॉल से सांगादगी लाकने प्लांट बेस्ड फूड तगी हाबदी अखोइना मना मसिंगदगी कोलेस्ट्रॉल लाओयबा अदुगा अखोइना कोलेस्ट्रॉल हाबसे सांगादगी हाबदी येरुमबु ओइरो संगोमबु ओइरो अदगी सांगा नखोइना येन नुंग चारिबा मयामसे मसिदगी कोलेस्ट्रॉल लाकनेबा अदुना अदोमना कोलेस्ट्रॉल वांगे हाबा तारगदी हिदाक चाबगी महुत्ता अखोइना दोमना चाबिरिबा सांगादो हंथबियोबा सुंसोय सोयदना अदुगी कोलेस्ट्रॉल हंधरकनेबा अदोब तारगदी अदुंगी तुंगी पुंसीदा डायबिटीज नारकपदगी सुकलगनी अदुगा अदुम हक्चांग फबा मिसा अमजु ओइरगनेबा मरुओइना कोलेस्ट्रॉल वांखलकपा तारगदी अखोइना हार्टजु अकाइबा पीबनिना अखोइना मदुदगी ngaktoknaba मरुओइना अखोइना कोलेस्ट्रॉल चादबा ताइबा कोलेस्ट्रॉल हाबदी अखोइना चारिबा सांगा सिनी हाबसे मयाम काउबिगनो अखोइना हौजिक फावबदा नैनख्रिबा डायबिटीज ओइरपगी मरम तरामुक से नतबा अतोप्पा कॉम्प्लिकेशन मयाम अमसु लैरी डायबिटीज ओइरपगी रिस्क फैक्टर मयाम अमसु लैरी अदुबु हारिबसिंगदुदी यामना कमल ओइबा नते मथक्ता पंजख्रिबा पॉइंट तरामुक से अदोमना अदोंगी पुंसीदा ngakna phajana chatpa targadi adongi tungi punchida diabetes haiba anaba se masi sunglak laktaba yagani haiba sing asigi video sida ai mayamda thamjage aduna aikoi diabetes free wall ama semna na bahonabada adom su saruk yabiyu loina na hairiba mathakta panjakhriba point 10 mukse masi sungsoi choidana adom ngakna chatpiyu adu oiba targadi adom gitungi punchida diabetes nadaba misak ama oibaga loinana hakchang phana nade yektana hingba misak amasu sungchoi choidana oigani haibasi ai ngasigi video si da thamjage ai ngasigi video si matang asida loisinjarage adumna karigumba video sidagi kanaba khara khak oirabasu phangba targadi adom video gi comment ta mention tawbiru loinana adomna matungi aigi video singda karamba topic ta अखोइना वीडियो सेमक पाबगे हाइबदुसु कमेंट मेंशन तौबिरो लोइनना हाइरिबा वीडियो असिगी कानबा तंगाई फदब मयामसु सुंचोय सोयदना लेरमगनी हाइना खली मखोइदु यौखिनबा अदोमना आइगी वीडियो असि शेयर तौबिदुना अदोमना मखोइगी दमक्तसु मतेंग पांगबियु अदुना अखोइ अमुक्तंग अखोइना डायबिटीज फ्री वाल अमा सेमबगी पांदमदा चंगहंजरिबा असिगुम खोंथांग असिगे लोइनना अखोइ इमा लेपाक कंगलेपाक असिदा लेरिबा अखोइसु हक्चांग फबा मिसक अममम ओइबगा लोइनना डायबिटीज फ्री कंगलेपा अमा सेमननबा होनबदा अदोमसु सरुक याबियु लोइनना अखोइ अमुक्तंगदी इमा लेपाक कंगलेपाक से अखोइ हक्चांग फबा नादियक्तबा अदुगुंबा लेपाक अमा ओइनबा होनमिनसी हारगा ngasiगी वीडियो असि मतंग असिदा लोइसिनजरे कंगलेपाक इमाना याइफरे